chwe de nya bia mentwe ne tintin bia me ne me sister nya akasa o sister friend say e ba che ya friend Vicky na nka mi hu san ka nwiafo de nkenya akasa nka manka ho be ne ba bebo wulem e ma akura ne ka akasa fi kire me e ma me so me friends obo akura ni bia na ne nyina mu na asem no ko anyimfie e ma ko wo hina ni ma wo hina frɛ ma me kire e to wo hina na summa chia me ne ka senga me koda ni bia na nso so no obi di kosua mienu aba bebo me e wo me mpoma achi efie won so yet ndane 8 rooms me nko a me mpoma no so e na ye di kosua mienu abehwe wo asam ne maaye no so obi amfa akosua e behwe me mpoma na chi e na me ba bia ye tene so kwan bia so e na ho ya to wo afa ho ti bia so obi pentema e na wo twa wo no e ko ba bia wo intimi no ya me na asem e bia me medane dua me medane akora ni dua na obi so abebo me dua hofro timenti ase na me dia beda mo se hunhwehwe mu mame ti so obi ne flabo nten be boy a hunhwehwe mu ne na madawro ma ena ni nyina me ni firi wo okay obi be ka sa bibia nkoka papa enye grede Mary wutie me etokwa ne kofa ba ne sei ba cha ne be microphone no ba cha ne kofa ba nyina ne se echa na week na enani week na me frɛ me ma me sa me kondo fufu ana wase no kwa kope banchi be wo yale nti onti me kope dodo emfama ana eja o frɛ me se me mla me hie nipa no de aduane no ama nipa no wo run about na be hie nipa ti me be hie no kwasem se banchi na ya mako nan ana body esam unity no wanu aburo nso so aka ho na no wa ya maburo sam so aka ho Mrs. Tansu me ni tifi ho no ono wo ko school nti school na okono beba no besa be sinema no ma nti me so na me tifi a me nya adwuma nti me na me no aduane nti me se aduane ne kola ba me kwa anu ne guo na si wo hia bi kola ne bia wa befa na wo de akwa no nti bibia beba bia me kwa anu ne guo nti ma me ne de aburo ne eka ne ma no no o free school ba na me so ma me ne ma o de ba ye nu na banchi no na ye nan nti me yenu na me dwa ye me yenu akeni eno no kra ye no se sefo mo de nti ono kra wa ya de me de mi se minua boni bia ni yantam ma me ko papa ko nti me dia me menwene boni bia wo yantam ena me peja aburo no na me dia aburo no ma ne se bula ka honi o wono akasa so dia dance ye se o patient ade eden me ya funu mpe na me dia aburo no ma no ti onu ni yi aburo ni bi na ne ba panyini so yi aburo ni bi na me so me ba yi aburo ni bi since nka me nua ne dia aburo ni be ko me nua na amfa aburo na anko ti me so mi wura dem tam mi wo mi hwe aduane no me ma me ba ne wo me dia me mpa dia ya mo no no so ko ya me dia nti me wie me dia na ne dia ne mai ti me didi wie ya na me dia me kokko wura dem nti me kokko wura dem me ko da ntam ti wa hwe ma ne yekula ba ma fa kula ba ti me ni te ya na mba se me kula me ba na aburo no wo me basket musi bebia de ma no na ho na me fae na me de ko share fridge mi eti anwumla no ukuada na anwumla na me ma me frɛ me sɛ be ma na frɛ ne sɛ nneoma na ono de ba en me kwaje nneoma no me ma ama no ne yasi aburo kula accounts ma na bu ma company nyina ma no eti ma me ne ka za se me no se me slow hwɛ na wa ma sim bia ama so me de kana me ka na me se de bi se ha wa nka be ma no nka won fa phone frɛ won ka sa asem ne nkyerɛ wono ankasa wodi adanse ese minua no so wankasa so ade nneoma na ba wodi adanse be ma no ye hwan me pa cho mi sister kunu ti me fa se mi kunu mi sister kunu okay ana fa phone flare ma me no ana me ma me no so flare me enti eya me ya me kyerɛ mu kyerɛ ma me ni bia ma me de o se de waka kyerɛ me ana waka ti next time ne ma ne ba mi nchem na me fa minua ne de ma no minua no so be di adanse ono be ko school baba 4 ba obe sinema ne ma bibia me na me ye ne fie wono so na ono aduane wa che bia mo bia di be pa cha wono ko school to o manta o ba so obe sinema ne ma ti bibia me na me ye ne fie ti bi ko baba ne ma wie aduane aye nyina ye didi ye te wodom ni bia ni ye ntam ti ma me ne fra me kan sa atam ne chana me kyerɛ mu kyerɛ ma me na me so onye se bia ma amfa aburo na ma menua me pagadi ade ne hye ne nsam o yibi ana ne ba ne so yibi so me ba ne yibi na wono na me di fufuo na sisu no ka kyerɛ me se me ma ne fa aburo no engu so na me ka kyerɛ se me de ba enkyene agu ba nkyene ho ti so de aburo ni gu so a aburo ni ba ya den to oni ni yibi na ne ba ne yibi nkra de me se wo de ko onto se me so se me be kula ba e ba na aburo so nti aburo ni kula ne nka ye no e hye fridge me woni se ade e den me mpe ti ma me ne kana mi ko fa aburo na wo fridge mu no na me fa bode ne ye se mi nti num na de fa fufuo ni nti da ba nkyene aka kase ba ko keto ba ko
na body so na ka isaba ko na enum na me fe bulu sam ne ka ho na me ye bulu ni free na me de so ma me ba ne fo me de ho asem de minim ona esi ese me ba ne beto twene ho me de me minim ono so amama ma ne ese bia abana bia bulu na de so ma nyoma na de so ma akula ne beto twene mi sisa anka sa asem na nche eti me sa sorry biem na ebulu ne nyoma ne sa esi me kwa na me se da bi se odoma nka be ma se what se ma me ne kula de ne ma ablame ya me ne wonte bone nka fleme wo yele ketewa ne me ebia wo sa antisi bia wo de ne ma aba na yesi ebulu kan wo na wai ne yele na nka san so di adanse ye ebulu ada nyoma no etaba ya na mo cha be ma na be fa na yele de kwa me pa cho de bi be ma ne friend say pa cho friend ya o to ono na one fa phone friend na ase pa cho sa na ma so wa fa nyoma ni nyina yese mo akontokwa ofie ho ntokwa no de na de ntokwa no ba ya ko fa ntokwa ni nyina ba ye ne se me de nyoma ni kosi wo ena o msa de nyoma ni besi me kwa na no ena me sa peja ne ma ne ko se ha ba ma na enka wo mfra ma me ne fe se wunim sa wo ba ma no ko so le a wo ko adwuma ye no so ko adwuma mini ni pa me ti fie bibia me na me ye nti se nyoma ne ha wanka wo fa fun mfra ma me ti nyoma no me na mpe bi me nuwa de aka ni bi nti wo ba ne mfa na so be nuwa ma ni kuna wonu amenti nyoma ne besi kwa no me sa peja ye esa de nyoma ne ko ena ne baba ya ma nyoma so ko hwie nyoma ni gu gatem nti na mso so me be pela ena me ba ne ba no se ma nyoma na me de ko ma me hu se Erika afa nyoma na ko hwie gu gatem na me so boa ena akola o ma pa o pa enko na me kwa che baby o de nyoma no egu ye ampa me ko na bo die ni bi eni aburo ni gatenim ena me fa ho ni me nya abufuo pesa nsa me na me de me kes eba run about ready aduan ti me nya abufuo pa na me fa bo die ni bi na me de ko nti na me nua it na me se kuya nti akora ni ko hwie nyama ni bi oba no obedi bo de da ene ho de me ka se me bu anfu na me bo me nua na se mo be kan san mia na me ka se akora no ko to aduan ni mu ena me nti wa na aka za akora no ko to aduan ni mu akora no obedi bo de da ena me de me ka se nti na me sika wo no 20 million ena me se sana tie de ade e ko so no ayo obi fie nti fa me sika ma me na me nko peda na me ntu me nua ne sika no ni bi wa metumi botom ena wa me wula me dem sika no oni bi e ho ne de nyame se yanka no kwa migufu ya kasa ena won de ofa no no ko ni school ena eja mo so metina fie enti mi si niema ena kasa nyemu sa ya wadana ni kunu ofie ena okọ school no ofle okunu sa okunu amfa phone no enti sister bi wo ye ho no ye ni sister ni ye free ena mi sister fle sister no so sister ne nkwohwa ade kuro ntia wo fle okunu sa okunu emfa phone no ena sister no ko ye enti sister no ko ba na mi nue asema me no kan yi ya nkonto kwa ya ma atwede oba na ya ade ne maka we de wutu ma me bu afumom de na so abusuye dua ye ntwa enti sanka wodoma fleme se bia wa fle wukunu wa amfa nanka wo fleme nanka ma amfa nanka wo be flesi wono obi otifie wono so a nanka wa flesi ne watimi aflesi obi ono watifie wono so bi meso menti ase na me de kotu okunu anim se okunu nanka nche me nuanse ne awo ye ne ntokwa na ope nti mesira no oba won fa mi sika ma me na me nko ena me de me ka se nti okunu kura de no ododo ade fa ko amotie no unwen ne hai ma unya ba bi tia na there bi obi rent de be na de na so mfa usika ma ne tufiri ho se niema na ye koso na eye mebufu won pento kwase me pa chan because enuafo de ye besa ye change egu abontin na me be sika no se ye say 2000 itina me percent ka mi twa asem no so se be yanka asumje be ba me fifi mi nua no so enya abotere enti me ko bra ne honom no me ko be ma ne honom ma me ka jen se on kan kire mi nua ne se on fa sika na ma me on kan kire mi nua ne se obe free school be ba no na me sika kutam because nya oye no entokwa no ope free se me no kola kasa no na de na usika ko unwa no me pa cho no ope dia asidan ena me ka chen so obi di bia mama to enti se obenya na animanimu ya de a won fa me de be ma no no akora ne ba me ho e be ka kire me so wosere me memfa ma no na obenya no de ama me animanimu ya na me se 8 months ena me de ma no be sanya sa ntokwa we na enka menya amadwen se meje be sa ntokwa we se nti ena me se sa dan kon de nko fa ma me obi sika enso ka me kwa akopeda na jama akwa akodi no de ama me pa cho de bia no an wodi mu 1000 blam na me se menye fi se ensem beble baba ni nya fanam sika ne so nti sa me kwaje 1000 na aka no bia ne nipa ne beje na de me kwa kan e be sa akoye ntokwa ba
minya dance ni ntimi pan chon fa ni nyina mom na won fa mam ti no de 1000 ba me ma ya sande sika ne e de na ntokwa ne ba poten enti ja ko fa ntokwa ni nyina ba ya ne se ntimi me ko de mo ko ka kire be ma ne se won kan kire na gele se mi hia mi sika na asama me ni wudi en kan ntokwa empo ye ntokwa kula na e ye minua na eno yetwitwa ye ho sika kula ye minua na watimi afle bonti su ni so onu mom na emehwe se edi enti na wafle wukunu sa wukunu fa enti e ho ye me ya enti na me sa ba na me hata ne ma na mjai ko be ma no enti na me ba be na oba na se na oba na fle mi sister bi se mi sister se edi ebe enti na mi wo fie na wan fle me na wono na wa fle asiso enti na mi ko me te so oba na ya sa ko no e na mi ko gina sister na chi asema mi nua be kan sa han okwanye mo ma wo ho kire wo me bua wo pa na se na me ho a kire me se nyame ya hila wo na me so sa na me so bedroom le bi no ablabo de ya adane iti sa se nyame ya hila me so bedroom le bi no me so nyame be hila me na wo ho kire wo me bua wo pa na sa na wo kan na phone so kwa na me hwu phone ni free sister no kwa no onim se mi gina kire ti me hwu phone na me se yakua me da se pa na asama me na wo kan no e fa hu se nyame e hila e ho ni de no kure nyame nua ndidi mata fa nkwasi asam no mo asem free me soko eni odidi matam wo phone so na me se wudi matam dia eni school mo na wo me toa na ma baba abajim sika eni wasi minibi opa fa me kwa antina wo na me se sa wuni bi e ho na me fa atale hye na me ka se me ko school nti loki me twa akwa ni ma hu se ho ena me hye na me se fa me sika mam eni e ho ne de wudi matam am so mi di me na ye di atama ye ho atama e di bedu fa so be kan sa wodi a wo mfele ade a me de me fele ade pa ne ha ya abontin tu de me yenuru fie ena yeduru fie ti yeduru fie na me ni nyina akọ wura ne de mo ho ti me ni nyina akọ wura na me so mfa me sika mame wo so na tade me pa cho man so na bag sen no na ebufuo wo me pa cho ebufuo de na onu ni buafu na me so me buafu pa ebufuo de na onu ni buafu na me so me buafu me pa cho me jaba akọ enti asam na me kan mi twantro mi nyina nyam ni twantro da me jaba akọ wo mti ayi anopa na menene kasa gigigigi na wo free school ba me ni nyina be wura ada mo ho no eti ebe wura ada mo na me so won fa me sika mame no e na obetena akonwam eti me ya madwen se bag na esen no ka mi som chinchina o ma mi so asen ai adai na me mama akura ko hwe aduane agu na wani abresa e na me se o na ma akura no ko hwe sa akura ni di bode a e na me free so na me de bo akura ni oboduane sai ni bodua se sa akura ni di bode aduane no ko hwe agu gatamu se wo di bode a e na omo kan ya eti me bodua ni wi nka me mi pia me pa cho me bo no sai me born say sakura na ko hwe aduane na go so wodi body ampesia wodi body a nsuo ni nkunu edi nsuo me flant wa enti me bowie ya me da mani no na me sister to share me so na e dem wode me kire wo bia wo hunu be no opese wo tu ni nan eti ame yam so ya yem operation ti me go me ho ma no eti na e dem wo ye posa ya ho bi pa wo kunu ti akonwam okunu amanto kwa no ho a onto se mi nya akwan se nka mi boni bi na me nsa antina okunu no nim se wo na yire ne bebo anya bro de wo bo me pa no kola de ya ba ko pe no na ama wo ho atoto black me pa cha enti ka me boni bi na me nsa koto na num na wo ka me nsa ani na kanto kwa ho na ye pata na me de me ba no mo kan ya na e da bi wo ho no be kan ya ne dua no me dani dua ne me ni firo na asam no koto e na me fle me ma me ka kire nse wono na ama sanse me wese nyina ba sanka be ma ne fle no nka wan fle me a nka sanse me wese nyina nka ma me no so ye na ade a wo ye same na me ka asem o be fle we ya bona mane se we so na be ka asem o fle me no waka be me ne ya na asem home so e ya ade a oye wo so sister ne ma nyina atu agu so me pa cho ai enti ano ne de be ma no nto wa mo me be nto kwa na wa pata kopim se ye fiewura ba ya be ma no sole ba nto kwa no no mo kan ne dua ne me da ne no kotoe enti asem ni si ya wada enti fiada no na ya wada na akula ni ho nti wo free school ba no akula ni bedi matem bebre ma ye akoda bai mi sister baba ya ne nam so asem ne ba ye no enti ma ye fiewura akula mpo bufu ma ne tia akula se onya ne wo ye no na ya last born so won so bufu yi na ya last born ne kasa che nam de mi ko wura de enti ma so enti fiada no na me ye madwen se di wi a me nua na si aye no mekwa akoye case na anya sasa mankwa akoye case e bia bekwa akoye ntokwa bebre because wakame kana wakame no me mpene se won kame me susu metimi e pere ni bi se na me koye case dia plana me ma pana ne se me pere ni bi no me twa so chese dua no adane e pa cho first one dia ne dia me dane na dana eti odi ka bo first one me pa cho ai and was abo second one me pa cho ai
enti dia to so mi mema ame bai enti mema ame bai no okofle madam bi say madam ne mra na yen ka asem no na madam ne bai ne yen nyine betena enti na akure ne butu o maame wo over so na mka che mema ame say ka mi koye case na maame ni shi ame na wasan me enti kana waka me no o ma miska matwetwa ne nyina agu me fon yi so o ma miska na me fa nko hospital fla akura na no o se ase wa bodam ene ho no me se anya abufuo na mkoto sha akura no anopa no eno ni nkotwuma anopa no na ayi medenia ma me so no mi sisa no me ba no me de na to no na di sei me pa cho efiada na me bo se kan wan anopa no entokwa ya sa kontokwa na anopa no na de koye nyina se mi sisa no me ba no me de na to no enti onya ntale a o de ma me ba no mi su minya bia me so me de ma no enti ya se ya nwiafo obi abobo no yonko enti kasa ni nyam mi sisa kaso ka chem sai wo ma sha wo pen wo ho kire wo me to me share wo ntale enti me dia bufo koyi ntale no de ma me ba ni nyina na me de nyina de koma no enti ne baketu abi so me pa akura na sempa ene akura ne ba bia mde be ko bia wo se me ba no se usu obi abegina mpoma abodua ususu se ye hwan ya mi susu se mi sister nya mi sister ye ne ba na efri say 1 year nie me pa cho ma men kan we say no ya ko fa ya sa ko fa nto fa se kan wan ne ba ye me pa cho second one no ne asem ewo mu eduabo no wodi ka abo first one adane abo second one and wadane baako and also say obi abebo bi wo mpomachi and me bu say so susu say hwan ya me susu say ya me sister ba no efri say me betina fi 1 year ni asam ne maaye no obi amo medua mi hu bi da efi adaya wo fi on so ye 8 rooms said ye si bodua no kosua mi enu wono ankasa ni kuna twetwa ni nyina agu ne fon so kosua mi enu ne nipa nde hwe ho enti sa wokura wuni ma beka se mi gina me mpomam na me to kosua no asam ne maaya so no sa asam no ensi ebesi me ne wo kasai unse dan hu do bodua me pa cho da bi ubusa om so om se nyom na bodua obi ase nyon no a onu obi ani akasa mantem me pa cho da bi me no obi ani akasa etu de eda ya ususu se o sister anya sa so ane ba no me pa cho na kana o mon kana me pa cho enti so om gitum se wo mo na boy dia ne yakodane ni nyina me pa cho ni tina me de bae no okay eya sam kase pa o eya sam na si se efie ano eya awra ho sam pa o yesi baby for dia confirm o kon anwiafo ba nche ne body o ena ebura ya no a awre ho anoti baba wa mere boache na bebo ni nwia kwa du na enko wiachi no ntokwa piem eduabo eninnem yefunu ba akoma o asem obapa Erica asem Vic right edia o ensem a o sister eka nyina no wanu ye ne sei pepa choma nu ye ne sei eda no kwada be ma me de aduane bai sibemba no anu aduane ni bi na ba ebroguo na se ebro nu ni be fa na kono na ukuada na benada ukuada ne anu aduane no okay ukuada aduane ne ba benada aduane ba ukuada na me kwaje ne benada na nopa enti nopa na ne no ajo o free school ba se ko yo se ba kaka gbantokwa ne dua na abam yenti o maame eti be ye no ye didi wie o ya no so no so mpefufu a yayam na o simi koyam medie ti mi koyam me didi wie na ebro no aka me ensa eguo ti ma ko ebro no wie ti mi ko dem na me ka hye mi kun se me ma me ko de aduane bai na ebro ka na abna se me mefa na me no na me de sa biade asa me ntumi no no o ana o sesa mate enu twa so me ni masama me kuni me ma me ko kan ti abo 7 mi ko dware ma beda na me nwie overlandem o ye ko kasasa ti wona me se ru adan am se braya di asem no aka kire ma me enti me nwie abna kasasa no o ko mo na me ko di na me se me pesa ade no eti ye kasa wie na me nwie de banchi o ka chiro kunu so pesa ade no se no abewura mu ama sa me mpe bibi akọ na ko no o ma me etin ko num echiro kakra ma me ne chese o ka kire mi kun ka kire se next time de aduane so ba ye nyina ne ani edi o so ope bibi sa no e ba ono pese o be mani bi on pese bi o ba be nyina se bi amembi nti ono chese o de aduane bank o se no e bi abna die ni eno die ni sebe ya se bi a wo pe bia obetumi enya bia ye de anu ebi na banchi wei ema ye no na menese utie me sade ukunu ko kan se oba wo nchichim fa din to so no
Pempi no oni wunwen se muni asem bia. Me pa sure dey bi. Enti ekwa bi so no se muti ye dia na se eba ne bomu a se ko bi ahia bia na oyi bi. Mokura mu di bom dada. Me pa sure no se wo fie. Enti bi awie bi bossa na ontimi ma overland dem mefa bi. Nti se bi wo dia me pa sure se bi abodi ni bi wo betimi abo ampesi bra wo fie na onko baby ano. Eti mi ma me ese wo frame nwie na no wo tunifo na mi nwie so enya abote nti okasa bebre ama me so kura mi bufu mi kunu ti esa ode aduane ma ne babai akra ne ba ye bro no obi ye pono to ebro no to ho ene okoye eye kakra no asan de banche ne bode no na ekore sam kakra kan ho no mi nwie de abesi mi kwan no ti am se bra o asema akokan no on se mi nwie ne buofo de aduane no asan besi mi nche wan kan bone so enna me ma me ba abaya Erika na wo kana sem Erika fakosi ma mo saw if se de bi on ne no aduane e ma ye di bi na me ma akwa nkoso odi koso le nwa san ma ne ba ne de aba odi santi ade achi edi kosi wo beten 10 de no wadanti edi kosi wo nti anopa me so mi bie gate na emi ti me twi me kwa mu se sa aduane wo botonim a choki gate no e honu ma na mi ye na Erika san fakosi wo Erika de kosi ono ne ba ono ne wa ba 11 years no apagya aduane abesi abontin akra asem no so fa no se mama vex wo mpe na mama usa so mpe dia ene me kotu agu ti ye wo na akra me ka ma se aduane mo se mpe me kotu agu na me se na aduane de ye tugu sei what be da kan ho kosisa ti me ka na ko ka che papa me se blaya be hwese Erika kotu aduane na agu ene akra no so di ahomeka ko fa e bro sam ne banche ne body ni bi e de bai enti mi wo ho ami siesie mo no makwa adwuma na mi nwie aba na ode ne sa bo mi fridge m enno nti se adwene na ma aba na ko hwiagu obedi broda obedi body da na mi nwie nso wo ye pa na koma de na mi se nka ha no to wakasa na msia se na wosi ya na msia mi na mse onkotu nwa abla na me kura na mi nim ho hwe enti na abufo no de ba na ma msum de sa de no eyi na no ne kwa adwuma enti ka se ni nyam ye ko na mi kun so yare eti ya no se ni mu ene ne mfe ti menye aduro eme nto aduro mre no ti na ma to aduro no me hwe ne phone na wo mfa ti na me ye ma hyehyere me na ono so na me se ye ko na abufuo wo mu nti ka me frɛ na me nwan no ko mfa enti sister bi ono ani ye fie nya ye fie ofie o ana me nim number na me frɛ na me se love me so me ba na bra ya yare ti me so me frɛ na wo mfa nti ko hwe se woda ho ane ka jense won hwe ne phone so na me frɛ no ampa sister no koye ko hwe no se bluff a phone na ire se ofro eye kakra me de phone ato ye adwuma ne sister na san frame bim madam enti ase ade enti na wunua wo ho na wan frɛ wunua na be frame na am oh anopa se ni se enti na me nua no so ne bufuo basa na enye enti na mama friend se me friend na onfa ade so me friend mi kuna onfa me yem hyehye me enti na sister ndi wo tumi fu se edwane ekotugu ye enye na ye keka na me nua no emebi akwa ahoche me bo anti se ne me so makwa ahoche me na wo bo amia enken 7 se ne ya nyame ehira no nyakopon so be hira wo bia ye brabo edi adane afa me hu na me nua kasafu na chi komi kunu ai me fa ne sikama no eho no ma na sister ni kutafo na me nua agifu ya fi sister insem no oni me na communicate wo phone so afi asem me be kan se na me ba wo school mo abeji usika me so bi adwuma na me ye wo ba na be de si a na proprietor se ma me kotena fie me ntimi nya adwuma bi ma wa ha me na sa de na me be fie na ne de be ye me no na de na me de aduro no so ba dada ti me ba na me hye me nwa ikwam me nwa kasa bebre di ba na me se wo ye krasi ntu ani ntida sa ene me amanko school me amani ntiye me mo no bosia ena wa wo ko school wani atena sika no so eye no krese me de wo ka me anjiska na ani wa wunim se me ye dan ena me short ye wo kro na ka kire me se wukunu e di scar bro 2000 se wo dan na wo da tam no so enti menji nti bedu se otam be so no na menyama na me se asempa ama me nu nyina wa di ama me wa kro na ma diska ni bi ko ma me maami a o me to ayon ros nye me bia no mo ye afi chinchira wo diska no na me na wo diska wo susu me nu na tifie na nsen ebe 8 months me kun tifie me ana me kwankura me ensa anopa me yi 50 enwumre adwanem de be ye adwane me ho kire me wonim se me ho kire me wo be diska no be de me nya scan de ama ene me ni bi ene me nwe kasa bebre twakwa mu ni nyina ebufu afi na me fere na me se wo de dika ko fie na me ba me nwe si won ti ase woni me nyina be ko fie ampaye koya mi wrada na mi nwe ye wradem ebufu gidi enti bra ofre nsuo ebo odwa sese me ba ni di ebreduane na wodi body a wode
so antoa ne ka hu no de akurom tetrem so bi o ye friend bonkokọ no de aka ho epanyan enti wona ma metumi nwie na menwie ti wona ho de chese obodua no menwie ho de wose na mebo na menwie ho de pa menwie ni ho de papa se na ya pase mutugu ni so me pa cho satam kwa na me baba ya obeka hwe nyankopon na me baba ya ni wo na wo ko school mi kun na wo ho e ba sa so mi kun kwa ne pataye love wo ho mi kun wo ho e na anti bi efra anti sewa na anti sewa sinti ne wuye mi nwa panyi metimi ani santi wonu ani anti sewa kasa mi nwa ipa anti sewa kwa ekire no wasa mi simi gim sika on fam sika ma mi moja begu ne na mi sina se wa wuni se sika yi mi ni bi so ampanya se mi didi watam e bi ni ho nya botre metu eska mi nka se 2000 mu a mi fedi mi nwa so wonti ase meti akonwam mi nwa ya hodi matamatare shirt bottoms ewo front ani mu ha mi nwa titi onet wotiti ni nyina enti ya kontokon ma fe mi ti nwi guso mi nwa ya jiri mi ti nwi den mi nwa ya jiri mi ti nwi no no wa boniti o I talk aseminti no asane no wa boniti ka ewu ogu ho enu na osane etire no enu ada no sani niti me de na gusu do wa yiri mi tinwi den na me ti akonwum na manfo pata na nyakopon so ya do mi ntimi no nko na nsa beto menum na mso me kaaye na uja mi tinwi nim na mso me woto me ene patae ya pata wie wa bodua no ene yekoka che papa bi wo ye sofie ko didwa ato akoma no me dua na mi suro ma bebu nkotodwo mi nwi anim ese papa ne ya osebu nkotodwo ne pa na cho se be obedani dua me bu nkotodwo mami eti dua no obo ye no se koba se ki nyamwa obekwa akodase ana odase wo ho me pa cha odua na oboy me bu nkotodwe paracha ho na oso odane ye no wodane ye wodane dua wanfle ye minim se ne osi da edane dua no ye keche na afren Jacob ko ya minwan ba no sisisa mu osika mu fechi na se na osi abodua no nya sa na edane no enu kotonche mapa wa che wo ho no wo ho ni mapa na che ade a che Friday no pa makọ private ena me den tare man ba no ahwa no wase santare nya de abreme se me so me fa ono no de ode ama me no emma no ena ne ba ne sini hu ani wu ye de akoma no no ndo ntimi fa ye de emle ye afi mi ko to toilet won ma me ko se mi nwe ise wo de enkasalam se Erica de me ma ne ma me de ne sa boni yem me nku America mi nku mo bi de mi nwe na tiwe wona wo kan na anu fiada no wona wo kan ye enti wanam se ku America na nya ehwe ofa entoma bo mi mu o mi nwe be to share mi so won so no hoden hey enyiwa no endane wa no wa ha ofa hwe wose mi meka anu ni to obedi mi dambi glass na se onu obi kuntokwa so mi ma we fie o me na me pe dan ne ma no fie onum onu obi kun na nsen ya se hwafo oti a on be fle line no onu obi kun ye oba kwanye mo na mami kasa ofa se mi nwe yi bana adwen glass ni kuta no nyankopon ne dance ni aha kata se nti emento ma pa ama mi hu nyina guo no mo de mi ka de me ko share inside ana also ko private na me ko private na hu nyina pa ye ai wona ti ni pa wo nyankopon ni mu a ni pa wo eno kra so no eno so kra ya se fufuro enti glass ni bi esa me ko no wo hu ko pa asa na ukunu ho oh mi kunu obe ni de sa abasa se panty she me enti abasa na ya no pa na se skra nya moye na ses nyakopon ni na ses mo oba kokko no mama fo hwe nyoma enti eyesa no na me ene moje ba ho hwehwe na me kun se hwe na kama anyere na anye glass na anto antwanka nye ni asan wo homponi ene ye kwohye afede me nwa ise sa fiada no o mo obi empie moje enwo fa nyakopon ne no kwasem se na anu fiada me meya nkoye exams Form 3 ni abaya Erica e no kwa mama na anye house arrest bem amamu anko ba bia wa me yempie o se ye pie moja begu ampas me nwe wo ti we chitrale fo fle na hwafo flo bet na hwa 2 years mai na hwafo tia enye mi moja me nyese mi moja nti ko sa antokwa obet na honom wani na so ni ye fie wura odi papa ya tem se ne kwase mi konkotodwa ni papa ya cho mi nwe bai na ne buafu se di enti ma papa ne chew mi nwa iba honom enfie mienu mai oni ni pabro be 4 na akọ woni adwo kon adu akọ woni sister sister we ye fie ni afie wura woni na akọ woni ni kuna akọ plus na no la asem o ba ya me kopata ntokwa ahwe glass ene twa wo me pa mo cho wi ami wonchire mu afebia papa o wi ye wo se o ma mi mpie na mhye dem san o fa mi nsuo adomala kwanfifi mi nwa ti mi hwie so nyina agu mi valandem ono na ti wo no hwie so nyina enti ye ho assembly man brenya
ena be fa me nwie so still la ma na dan for love se enye ne aka bia chewa wunti ye fie ro fata hwan na ka bi che me nwie na chess wonu akasa me nwie de ho den pa wono okuna moja ma wunya moja ma ne ho ton me nwie wosi no osi me kunu ka ho enti se me kunu pata me ba no suni wo eye de ne nipa miesa wo so koye case a wo ye case na tia me kunu me ba wa bla wo kasa se sia wo se na me kunu ka ho first one dey na see dem mo na be ma na come back me kunu ka so papa nyanko me nwie hye nyanko panim me nwie hye nyanko panim to koy ba o msi koye case na onwie na koma me si wo ye mi Erika no se ukunu ne ka no ayampa kunu eye me maame number wa ha ye Saturday me ye din to kwani bem ye din to kwani bem ye din to kwani bom eti me maame be okoto hye me ba no so me mpre ma ne mo me ba no ti ye din to kwa bo me maame ba be patani nye kogu fo na se no sa yiri mi ti nwi no e na maame ka ne sa wa aha ne de me na me ka yo na waba no wabo no wabo ni ti no eti me maame ha no ka me de ha na me ka no me nsu ade ma me nwe hwie ni nyina tugui wa ma me ya nkwa ye exams da no fia da esu die ene mesubu o msi koye kwezi mi nua no me koye kezi dua no obo ya wada obeni fia da esa abo ne memenda se dua no waba ahodo se oba pedua no wabo se ye nkwohwehwem afia da de kwa ma aduane ba ye ne se me ne se ese wabo dua ne se me pa cho no ane ba ko na me ba ne na so so wabo mienu no wada ne ba ko fia da ne dua wan fla me je se aka ba ko me nim so da ni dua Erika papa me de Vic me nim so ma bo me papa mame se sia no wono so se obi abebo edua wo ne mpoma chi ya na papa wo so obi abebo edua wo ne chi ewu ya wo wabodua ya wadadane wo dane ye nyina ho ye hu se no si dane no wo aboni fiada na ma me fi ye krom ba ye betu nsuo ni so dane memenda wo se wo central ko ye case central force sablata fo se be ye case blamie hwedua no committee fo abaye fie se o mate center kwa bi esi duabo abam tie yemla ye kwa de kata so wo yo bono efiada no ye wadane so wadane ba ye ne ye ka cover se be ya beba me ye ko dane dua no wa ma opese onu no se obeku me ba no before say duane benya me ba na ye beba be dane no na esa aseye wie wono ni na yi nyina ne se me Erika no na opese woku no wo so bo enti se duane onane enko obi a won pe bone adi a wo bodua me dada ne duane ase wo na no wo de bi kogu wo da echi da wani abele na wo bo me dua se woni mi sister bi koin e ma mi sister ne twe sika ma aso twen glass na ade bi mi sister ne twitwa kwa wie ko ayi kode eno ena mi ka se o ka se obedi mi dan na mi se o do ni ye twitwa mi wo sia se ya makọ kasa no afre nsuo wo si duane nya wa emfa wokunu na ase Erika recording wo ho what say edua no enya mi a emfa mi kunu na ase ebiem Erika ai se Erika di body odi abragiani ensuo fa na subonte papa dua na mi nwa wo de obi di bi kogu dan echi di a wo de ho na maduro enti sesi no me sesa wo ba ne na won kan ye na ni nyina mi nsuro wu oba pay dia dua bono na emoa wate dua bono emfata wo se mi ni fieru akwa woni wo nkyiremu mo ma mi nkyirema de ko ntam ni fieru an ko oba pa sesi no ye hwa de wa ha maami ne mpoma na chi dua bono eye hwan ya me de onim se me to me fa fon fra me maami wonim se me fa mi mo dua me mo fanya hwe na emo me ne de na me Erika ka cha me se ma wona ni dua na mso di question bi se da kogu ande nsa boss minima sem bia me kan se be ye ono soso eye mbe hye ni bie eti Erika wa ha Erika na betu na num tuo me modua so da eti wana yenhwe video no yenhwe video no okay yenhwe video no timi me ba kro timi me ho etu so ma me sa wutini ho wo kunu bisu mi ni obi amfa no ho me nam yo wo nam no sa no oda me ya bia me ne me ba yo timi me ba kro ne be ka me pa na ba ka me hu se le wi ase o die ene wo die de se wutu su na dia ha se mi e hia la ye ba kire wase timi me ka me ba nam de ma dia ba ka me me pa ba ka me ho ade ti wo se le mados na mo pressure se me na ni bia no nyai se de won de mados ni ba ni wo be wu bi eti ade ti na mo ha me ma ko ma ko bi de ko eti mu nya me life ma me o ba fra unua no kra nken ha bi me wa ba fra me yeso me nye wo he eno so ne de ne sei
Mizao na mbofra. Ah, nyana abofra say kumi bia emfa me nase. Adena wo ye no bini hu minu ne nsunsanso wo bia bo ankaza ne wo nsunsanso. Abradu be yes kan ko wo se kan so nkume ba ne asenhye. No ne manka ye ntena se. Enu anu bia pressure me bio. Me nye sa. Anu bofra be fa me bofra. Be dano fra me sa bo. Obi anfa no ho. Amla, who be bia kokko. Your ban so aja tumi so ne bodu. Okay. Eyasem wo hwe video no a. Mo hwe video no a. Mubemi amu ano. Kosia mienu. Mubemi amu ano. Yes, I'm mudu abekwa mmako wuo. Ye hwe kwampa ye befa so no ma me ahwe ne ahwe. Ana munim se duabɔ na mabɔ no den. Ma me na den na aka kire ne se wodo ma etwa ne mpoa. Papa wase mabro mosia blabro na me si mebro. Asia ni se me maye miensa wo so ba baako enti se wo ba baako no amro bosia na se me so me ma miensa na se mitime bro bosia dia na se wo ba baako na amro bosia se na ka so ye kwahwini o me ma miensa international school da bi omko school wo ba baako wo kwa aban school na se wo mo bosia na se me bro bosia na me ni se me bo bosia eti man kan chane se ne bakro me se wo ba baako na me nwan onye no kɔ se me bakro se na me bai onye me nwan onye no kɔ fo de ntia kɔ fa aduane ba ne ba ne ka kire me se me madua na won de mama manchim me ba ne ka kire me se ne ba ne to atari beku me kwanu ma me kire woni me si utie me utie de ntia ma me sa ma mo akasa ne se ye mpese ye betu agya ma burakam o ka se wo bakro hawo pa adentia adentini se me maka ne mana hye me yam me to de ne mane be enya meta me wo be pagya wani ahwe nyame ani na wo ma ye se me ya wo ma na me ma wo ye panta fo man kam yense na me nu awu entu susu se bia wo de abo twa mpo ana me pa choba bia kam me pam so oni de man kan be ha no de akam no de enti se oba pa na chese wo kosua na de kogu ne mpoma chi wan ka hwe na ado se mia so mia na ye hwan ya oba no me ba no ba ma na kire mu a me de dua de oh dabe oba no sa oh osuku ni akwa se ma me hu ne ye enti mamo yes wonane na akwa ne se odi dua ne kogu wo eye se be ya on se ba sa na afu ye bi sa akura na akura ne se wo moyo no okay na nu nyina akura ne wo so anko anyem yehwe na ye ne maame no twetwe komo ehwe abonten so yehwe na ye ne maame no atwetwe komo abroti yehwe na ye ne maame no atwetwe komo 21st clinic ye sciatica expert 21st clinic ye ne maame no twetwe komo okay maame memo akwa aba so oba tampa ne pom te say na ye fra o say wudin down huye wadaroma hello wo me sabre wo batampa o mamienu wo mokon die be na den tokware ko baaye wo mu kire wo mu sai so de o mu sit ma mi jina baby ye ni atwetwe komo what to make hello yenti o I am me do eti me do ba mama me abroti ahwe na ye keka mo fra kola na mame mo fra kola no manimra obodua mani ba kla 11 years but koto sha akura so na pranse se wanya wo hwe ni wabon ne dia akura so me de neto wo ba to ahyem so hwe mitiriwi o ba tutu mitiriwi nyina wo na akura ni jana ba bi no akoto ahyem na akura so se menya wo hwe e na wabo me dia nsuo ni nkun wo sha akura ne so sa wo ba so wabo me obi awo ba ni sorry no ntra wo akonwa ne so sorry ne on na dia reka no oba pa bra konwa no bra ben kakra branimu mo hwe na mo siesie ho ma